Om Swastiastu. Wastanti tiang Ida Ayu Pratnya Paramita. Lanti tiang mawastani Kade Esa Dwi Payanti. Titiang saking 10 kuliner 4 jagi maktayang pupuk ginade sane memurde edengaden awak bisa. Edengaden awak bisa. Udah cening pi anak bapa idewa. Ada pesan idewa ngangkanin awak idewa ne paling bisa. Depang anak yang ada ning. Belok kelawanin dua idewa. Depang sube anake ane ngadanin. Gaginane bukan nyampat. Yen aliang bapa pratiwin bewulya. Sekadi gegain anak ane nyampat. Anak saya tumbal lulu. Geginan anak ane nyampat ente. Anggon mersiang lelu ane ada sebilang wai. Ilang lulu embung kata. Di subane idewa nyampatang lu ane sebilang wai punike makejang bien teke ane madan bu. Ya den wire anu liu bapajan. Nah, keto yang dharma yang bapa ya diastun idewa suba mengraga rireh terdua patut idewa nganggahin iraga. Puputitiang antuk parama santi. Om Santi 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 Om.